Kay sábado kuska alabaspa kasun Señor ninchikta. Takispa alabaspa noganchik wajllasanchik invitasanchik Señor ninchikta wasinchikman. Chayta noganchik tarinchik Diospaj qillqasqanpi. Chaypaj noganchik kicharinachik kay libro de Salmos capítulo 105 versículo 1 y 2 niwanchik kayta. Señor Diosman graciasta qoychis, paymanta mañakuychis tukuy ruwasqanmanta willamuychis llaqtakunaman. Señor Diosman takiychis, payman yupay chaykunata takiychis tukuy ima ruwasqanmanta willaspa. Takispa noqanchik alabaspa wajllasanchik Señor ninchikta kawsayninchikman. Chaymanta hinataq urqusanchik mana allin pensamientosta yuyayninchikmanta. Chantapis kusita apamun kawsayninchikman. Chayta ruwaspaqa noqanchik laduman churaspa kasun tukuy llakiykunasta. Chayatiniyuq alabay Señor ninchikman tukuy ima ruwasqanchikta. Ama qunqaychu munasqa kuyamasi, kunandia qampis familiaykiwan kuska alabaspa kay Señor ninchikta. Imaynata kaytaki niwanchik, Cristuwan wasinchikpi uqsumaq kusi. Qampis ruway atiyki kayta. Feliz sábado.